Reka twizere ko mukomeje kugira weekend nziza aho muherereye hose. Twizere ko mukomeje kugubwa neza tudatinze, reka tubabwire ku makuru make arimo kuvugwa muri kano karere kacu ka Afurika yo hagati, Afurika y'Iburasirazuba. By'umwihariko dukunze kwibanda ku birimo kubera mu gihugu cya Congo, byanakunda tukaja n'ibihugu by'ibituranyi nk'igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Kenya, tudasize n'u Rwanda. Bakunzi bacu, uyu munsi rero tugiye gusimbuka tuje ku nama yabaye, akanama k'umuryango w'abibumbye ONU. Ni akanama kahamagajwe by'igitaraganya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kari akanama kahamagajwe rero mu kwiga ku bibazo by'umutekano muke ukomeje kurangwa hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Aka kanama kari katumiwemo abanyamuryango ba ONU, yes. Hakaba ariho kandi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo, bikaba byari byatumiwe muri iyi nama yabaye ku munsi w'ejo, yari yahamagajwe na United States of America. Ku ruhande rwa Congo bakomeje kugaragaza umutekano muke ndetse n'ibibazo bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo, aho bavuze ko bashigikiye cyangwa se bemezanya na raporo ya Human Rights Watch. Uyu rero ni umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uheruka gutangaza inkuru zitavuzweho rumwe, zavugaga ko umutwe wa M23 waba uherutse kwica abantu bagera ku 149 muri Nyiragongo, bakaba babwira ku bantu 390 bose ushize hamwe n'abaguye hariya muri Rucuro. Ibi birego rero byatumye umuryango w'abibumbye ukomeza kubona ko mu burasirazuba bwa Congo ibintu byaba bikomeje kumera nabi cyane. Bikaba barahamagaje rero impande zombi zavugaga, dore ko ku ruhande rwa AFC M23 bashinjwe ko bakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe rero ibi byose byabaga, ambasaderi w'u Rwanda i New York mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yarahibereye, dore ko Martin Ngoga yahacanye umuco, aho yatanze ubusobanuro ndetse ahavugira amagambo akomeye cyane. Martin Ngoga yavuze ko ibibazo by'u Rwanda nk'uko ibibazo bya Congo nk'uko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda cyagiye kibivuga ntaho bihuriye n'u Rwanda, ndetse ashimangira ko ntaho ibikorwa bashinjwa cyangwa se ubufatanyacyaha cyangwa se ubufatanye baba barakoranye na M23 mu kwica abaturage b'abahutu bahariya muri Nord Kivu. Avuga ko ntaho bihuriye ndetse ko ibi birego nta shingiro bifite, dore ko Human Rights Watch isohora iyi nyandiko ndende yavuze ko ari credible information, ko ari amakuru yizewe, ariko nanone ari amakuru bahawe batigeze bigerera kuri tere ngo babashe gufata amakuru yizewe. Bavuga ko ari amakuru bahawe kuri telefone na bamwe mu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu hariya muri Nord Kivu, by'umwihariko muri Rucuru na Nyiragongo. Uyu mugabo rero akaba yaravuze ko ibi birego byongeye kwaduka, ahubwo ari uburyo bwo gushaka kuburizamo amasezerano n'ibiganiro by'amahoro byarimo bibera i Doha mu gihugu cya Qatar. Martin Ngoga yavuze ko umuryango w'abibumbye wirengagiza uruhare rwa FDLR mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo ndetse na ideoloji yabo, dore ko n'ubundi umuryango w'abibumbye wigeze kubigaragaza ko ndetse mu nyandiko zayo yasohoye raporo yagaragazaga ko igihugu cya Congo cyaba kirimo kwifatanya na FDLR mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, dore ko banashinjwa kuba hari ibisasu bagabye ubwo umujyi wa Goma wari wegerejwe. Bikaba bivuga ko rero hari ibisasu byatewe ku ruhande rw'u Rwanda, aho bivuga ko byaterwaga n'uruhande rwa leta ya Congo, aho rwari rufatanyije n'inyeshyamba za FDLR kandi ku munsi w'ejo Martin Ngoga yayigarutseho avuga ko ideoloji yabo ari imwe, ari iyo kurimbura. Birumvikana ko ari iyo kugaruka mu Rwanda bagakora
ibyo batasize bakoze. Bivuze ngo FDLR rero yakomeje gushinjwa n'ubundi n'uruhande rw'u Rwanda ko yabishikiwe na leta ya Kongo, ariko itazivugwa mu muryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye utaza wigera ukora raporo n'imwe kuri FDLR. Yavuze ko FDLR ari abicanyi, ndetse no muri Kongo kugeza kuri ubu nyine bakomeje kurangwa n'ibikorwa by'ubwicanyi bwibasira abaturage hariya muri Nord Kivu. Reka tubabwire ko kandi ku munsi w'ejo si New York gusa habereye inama yiga ku bibazo biri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Mu mujyi wa Goma naho habereye press conference. Iyi rero ikaba yarimo ihuza AFC M23 n'abanyamakuru, aho babajijwe bimwe mu bibazo bitandukanye, ibibazo bikomeye cyane, ariko rero bikaba byaragaragaye ko rwose M23 na AFC nta ruhare na rumwe bagize, ndetse ko n'abari abaturage bavuga ko bapfuye baguye hariya b'abaturage b'abasivili barimo abagore n'abana. Uruhande rwa AFC M23 rukaba rwaravuze ko ibi birego nta shingiro bifite, dore ko UN Human Rights Watch ibyo yatangaje rwose, nubwo bavuga ko ari amakuru yizewe bahawe n'abantu babarizwa muri kariya gace n'ubundi abo baturage baguyemo, uruhande rwa AFC M23 bavuze ko ari ibinyoma ndetse ari igihuha kigendera. AFC yavuze ko ibo bari tayari gutanga inzira, ndetse ni Human Rights Watch ikaba yaza ikaja gukora enquete ikareka kubashinja ibinyoma n'ibyaha byo kubaharabika. Ku ruhande rwa AFC M23 bavuze ko badashobora na rimwe, batazigera na rimwe bica abaturage, dore ko aribo bashinzwe kubarinda. Bagaragaje ko kandi nubwo bitari ngombwa ko muri AFC M23 harimo abo mu bwoko bw'abahutu benshi rwose bakomoka hariya muri Nord Kivu kandi bifatanyije na AFC M23, bavuga ko rero badashobora gucura umugambi wo kwica abaturage b'abahutu hariya muri Rucuru cyangwa se no muri Nyiragongo, kandi muri AFC hari higanjemo abo mu bwoko bwabo b'abahutu, ndetse bakaba bafitemo n'abanyapolitiki bakomeye no mu nzego za gisirikare, hakaba harimo abakoroneri ndetse n'abajenerali bo muri ubu bwoko. Ku ruhande rwa AFC bavuga ko ari impamvu cyangwa se izi raporo zisohotse mu rwego rwo kugira ngo amasezerano y'Doha aburizwemo, kubera ko leta ya Kongo yakomeje gushinjwa kugenda biguru ntege mu masezerano y'Doha. Bongeye kugaruka ku mpamvu ituma baje Doha kuganira, bavuga ko batifuza imyanya muri politike, bavuga ko batifuza kugabana ubutegetsi n'igihugu cya Kongo cyangwa se na guverinoma ya Felix Tshisekedi. Bavuze ko icyo bifuza ari ugukuraho ubuyobozi bubi, ubuyobozi bunyanyasa abaturage, ubuyobozi bwica ndetse bukananirwa kurinda umutekano w'abaturage. AFC M23 yavuze ko leta ya Kongo yagaragaje ubushake buke muri bimwe mu byari byaravuzwe cyangwa se mu byo bari baremeranyije ubwo baherukaga gusinya amasezerano y'Doha, aho bavuze ko nta mfungwa yabo n'imwe bisubiremo yigeze ifungurwa. Bongera gushimangira ko ibi rero byatumye nabo bikaba kandi ku ruhande rwa leta ya Kongo batarigeze bahagarika imirwano cyangwa se bubahiriza amasezerano ya cessez-le-feu, guhagarika intambara. Bakomeje kugaba ibitero ku ruhande rwa AFC M23. Bikaba bivuga ko AFC ikaba yaratangaje ko uruhande rwa leta ya Kongo nirukomeza kwinangira, nirukomeza kugenda biguru ntege muri aya masezerano y'Doha, bazongera bakubura intwaro bagakomeza n'ubundi kurasa umwanzi. Bongeye gushimangira ko leta ya Kongo ikomeje kugira uruhare muri izi raporo zisohoka, ndetse banavuze ko izi ari raporo zikorerwa i Kinshasa zikajya mu muryango w'abibumbye gusomerwayo, ariko rero bavuga ko izi raporo rwose zitari
raporo za nyazo, ndetse bagerageje no kuvuga ko niba koko aba baturage b'abasivile barapfuye, basaba umuryango w'abibumbye ndetse n'igihugu cya Congo na Human Rights Watch n'ikinyamakuru Reuters ko baza bagakora ankete zimbitse, hanyuma bakagaragaza koko abo bantu bapfuye n'amazina yabo n'igihe bapfiriyeho. Bakunzi bacu, ikindi kandi tubabwira nuko muri Uvira hakomeje kuvugwa amakuru atandukanye, aho bivugwa ko hari ingabo nyinshi zirimo guturuka mu Burundi. Biravuga ko hari amakamyo 5 yinjiye muri Uvira. Aya makamyo 5 akaba yaratwaye abasirikari bagiye hariya muri Plaine. Abandi rero bikaba bivuga ko bari hariya mu mujyi wa Uvira, ariko ngo biteguye kuzamuka bakajya muri Haut Plateau ya Minembwe kuja guhangana na Twirwaneho na M23 bari hariya mu misozi ya Haut Plateau. Biravuga ko kandi muri Plaine hamaze kugera ibikoresho byinshi. Ibikoresho byinshi rero bikaba bizanye n'abasirikari barimo gukomeza kwiyongera hariya muri Plaine ndetse no mu mujyi wa Uvira. Bikaba bivuga ko rero hari drone ziri mu gihugu cy'u Burundi zizifashishwa. Izi drone ngo zikaba zizifashishwa mu ntambara. Uruhande rwa leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo barimo gutegura kugaba kuri M23. Bikaba bivuga ko kandi izo drone rero ngo zirasa kure cyane, ndetse zikaba zizifashishwa mu rwego rwo gusubizayo no guca intege AFC M23. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko muri Haut Plateau ahangaha ni mu bice bya Kundondo ndetse na Minembwe hakomeje kuvugwa ko haba hari abafatanyabikorwa ba leta ya Kongo. Ubwo iyo tuvuze abafatanyabikorwa harimo FARDC, harimo ingabo z'u Burundi ndetse na Mai Mai. Biravugwa ko aba bose n'abazalendo baba bakomeje kwisukiranya, baba bakomeje kwiyongera hariya muri Haut Plateau, aho bivuga ko rero baba barimo gutegura intambara ikomeye cyane yo kongera kwisubiza biriya bice, dore ko hari n'andi makuru yavugaga ko AFC M23 na Twirwaneho nabo baba bakomeje kongera imbaraga n'abasirikari hariya muri Haut Plateau ya Minembwe. Reka tubashimire, reka dukomeze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Mukomeze mukande subscribe abatarayikanda kugira ngo amakuru yacu muzajya muyibonera ku gihe.